Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita ligapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isong bakun uhur nami bamu Tuhan. Bani ganupan diar layakmu nadop ijalohon hanami ibagas parguluhan nami siganu pari. Jana bani panorang sogoton pe ihap kon hanami doai bagal ni pakkahulungimu panramotionmu sonai age pasarihononmu uben nami mambain boy hanami Tuhan puho ibagas na jorgit jana ibagas malas nyur na humbamu asin marhite hatamu patuguh kam uhur pikiran sonai age tenger nihur nami asi ibagas saganjang niarion tarabahen hanami ibagas malas niur makorjaon ganup tanggung jawab nami pitah bahen hasangapun di Quranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rap akon tonggo namion amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sugot nyarion naboy isesehan nami marhitehon ni channel YouTube on regapan sigano pari bata bani panorang sugoton Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2022 aima tersurat bani buku sada Samuel bindu pitu ayat tulu nama katahon sonon. Jadi nini si Samuel mahubani ganup halak Israel. Anggo mulak na siyam hubani Jahoba humbani gok niuhur na siyam. Padoh na siyam mahun tongah-tongan na siyam nebatana legan pakon Astarot. Anjaha marsijoloman ma uhur na siyam bani Jahoba anjaha pitah sima balosi na siyam ase ipaluah na siyam kuntangan ni halak Palestin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas do uhur tatene ibagas parguluhan taon anggo ihap kon hita ma bahasa naibata mangundingi hita, manjagai hita, masarihon hita, janah mamasu-masu guluhta. Tapi rado ihap konham, atap rado sipata, pangahapmu, songon nadauh nebata, ibagas parguluhanmu, sangan nadauh nebata, sanggah na dilo-diloham, songon nalang marbalos nebata hubamu. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo adong maahapmu sonai ibagas uhurmu. Ahado sukun-sukun adong ibagas uhurmu. Masih buhay sonai adong pangahapmu. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonai do humani age pangahapan ni bangsa Israel bani panorang ijia. Sanggah na rohma bangsa Palestin laho mamorang bangsa Israel bani panorang ijia gok ibagas ibayar tumangdo sidea mandopa kon na masa porini pe bani panorang ijia do marapakon sidea poti parpadanan aima nagabi simbol hajong-jongon ni nebata simbol nariap dotongon nebata pakon bangsa ay maasi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus jalan keluar humbani haganupan persoalan ni bangsa ay isobut Nabi Samuel hubani sidea bahasa asiboy hapeni sidea mandaihon mangahapkon panramotion ni nebata pasarihonon ni nebata, pagkopkopon ni nebata hubani sidea, na parlobe sa halik kunci na utama bani sidea, ayma, asimulak mabangsa ay, hubani Jahoba, humbani gokni hurni. On may taganupan bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, na maningon isa dari hita si gano pari. Sanggah idala ni hita guluta si gano pari sukun-sukun ibagas uhurta
maningon tetap adong sonaha humbani gok ni hurta do hita roh hubani na bata anggolape maningon roh mahita humbani gok ni hurta halani aha bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus anggo merduaan o pe uhurta anggo adong pe uhur bumbang bata ibagas na laho makaporsayay na bata apa makorja kon hatani ibagas guluk ta si gano pari seng anjay idahonta seng anjay dayhononta seng anjay ahap kononta panramotion ni nebata pasarihonon ni nebata kubata halaniaha halani nebatape langboy ihap kon hita anggo ibagas uhurta pe adong merduaan uhurta halani ay anggo bani panorang ijia bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus iujur Nabi Samuel do hubani bangsa ay asir padokon huntong-huntongan ni silia na bata nalegan pakon Astarot totu bani panorang on lang pitah ne bata nalegan tumang na maningon ipadaw kita lang pitah Astarot tumang na maningon ipadaw kita tapi buhay opetene na buhay na maningon ipadaw kita na mga jam kon pikiran mga jam kon hamajuan ni zaman mga jam kon hamajuan ni teknologi haganupan ay maningon duhapin ipadaw kita humbani parguluhanta halaniaha ijin madabuh kita mga jam kon pikiranta mga jam kon guguhta mga jam kon kecanggihan ni teknologi ijay mahapeni haganupan surat-suratta haganupan horjata lang tene marhasil halaniaha halani lang rapakon nebata kita ibagas na makorjakon horjata ay maase maningon duhapeni ipataridah kon hita bulat ni hurta jana marondos kita betul-betul ase hubani nebata tumangdo haundoson ni parguluhanta halaniah bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus guguhta pikiranta talentata rosi kecanggihan ni teknologi na ialami hita ibagas guluta si gano pare langbuy ay paluah kon hita humbani hamaholon rosi humbani parutulon apa pardusahonta sa canggih-canggih ni teknologi na ialami atape na idopa kon hita ibagas parguluhan ta si gano pari dingat kita ma bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus sadogah kecanggihan teknologi ay mambayan hita gabe manduahon na bata seng anjay marhasil ahape nasihol iparaya kita ibagas parguluhan taon halane padok kita manay bata naligan atapaha pinay bata naligan ay naiben hitanuan ibagas parguluhan ta sonari padok kita ma Astarot padok kita ma dewa-dewi atape si sombah-sombahon na menurut kita boy ay parokon keberuntungan bata pitah ne bata ma bata nagabe harohan ni pasu-pasu ibagas guluhta halani langadong keberuntungan bani ne bata tapi marhitehun ni natotap ibagas bulat niuhur hita mangirik kontukan ibagas tengir niuhur hita makaporsayay hatani ijaydo jupahan pasu-pasu hita ibagas parguluhanta ay maase maningon marsijoloman butul do hita bani hatani ne bata halaniaha halani pitah ne batado kasa nagabe si paluah bata jana dingat kita sadogah kita lang martengir nihur bani ne bata sadogah kita lang marsigatung bani ne bata jana marsigatung kita bani ne bata nalegan bani si sombahon nalegan seng anjay ahap kononta seng anjay jalohononta haluahon na humbani ne bata jana ape hu sahata nasihol marusaha hita asimaluah kita humbani haganupan
hamahulon ni do pa konhita ibagas gulong taon, haganupan ay tita usaha manjaring angin do hasaay, manjaring alogo do hasaay. Tapi anggo tetap kita martengir ni hurbani na bata, jana pitah na bata do hasa, hubani na bata do hasa hita martengir ni hur, songon bangsa Israel bani panorang ijia na ipodahi Nabi Samuel, ijay ma na bata paluah kon hita. Halanyay, babainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, dingat kita ma, padoh kita mahaganupan, nebata na ligan, humbani parguluhan taon, halelang boy ay paluah kon hita, humbani bagi-bagi ni si pikir hononta, humbani bagi-bagi ni parutolonta, padoh kita ma, dewa-dewi keberuntungan, langadong ay naparokon hautungon bata, pitah ne batama tongon ibain hita, nagabe harohan ni pasu-pasu ibagas parguluhan taon, ase tongon-tongon iahap kon hita, haluahon na humbani na bata sa ganjang ni guluhta. Amen. Martonggo makita. Hamtuhan na bata bapa nami na marhabang sa inagkuryatas. Terima kasih mambamu bani hatamu. Nadok manorangi apa pikiran nami bani panurang subuto. Halanay bapa ajari hamma hanami tongon ase ibagas bulat nihur mangondoskon guluh nami, jana ase ibagas motivasi nasitong kanami martengir nihur jana makaporsayai hatamuin, ase ibagas sa ganjang nyerion tetap maham Tuhan naman rajai uhur apa pikiran nami, ase tarbahin hanami makagulukon hatamu nama passing in ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata, idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni ne bata bapa, apa parsoran ni tondoy na passing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mabat haganupan, bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, selamat marakhir minggu mahubat haganupan, anduhar matongon, kebersamaan ta pakon keluarga, lambin porot kon hasadon tamaay terlebih ibagas nalaho pasangap kon ne bata marhitehon ni haganupan horjata sonay age lahuanta sa ganjang nyarion. Salom.